I zezam se. Pozdrav ljudi, Daki ovdje, dobrodošli u novom klipu. Danas je da pričamo o troškovi u Švajcarsku, šta je obavezno, šta nije i koliko vam na kraju ostane kraj meseca i koliko možete da uštedite. Pa ajmo da počnemo sa ImmoScout. Da pogledamo prvo koliko koštaju stanovi. Ajmo da pogledamo prvo, ajde što da kažemo, u kanton Aargau, jedno normalno selo, ako bi mi radila tastatura. Muri AG. Od 3 soban stan, to. Znači, ovdje ima 5 soban stan za 3390 franaka, mi ćemo da radimo ovako, krenemo od najmanje. 3 soban stan, 88 kvadrata za 1780 franaka. Ok. Solidan stan. Nije najnoviji. Imate malu terasicu. Bar je ovdje mogu malo da skupi ovo kad slikao, ali ajde. Dobro, nije loš stan za 1780 franaka. Ajmo da pogledamo ovo ovdje. 5 soban stan, 135 kvadrata za 2700 franaka. Već je renoviran. Lep stan, malo novije. Neki muzikant. Ok. Lep je stan, u redu, ali već 2700 franaka, na primjer. Za taj deo tamo, ok, 5 soban stan, ok. Nije sad nešto previše, ali dosta, evo vidite ovdje već ima i za 3100 franaka 5 soban stan, 30 kvadrata više, koliko 25 kvadrata više, to je jedna mala sobica. Isto novogradnja. Lepo, nema šta da kažeš. Lepo odradili to, ali dosta je to skupo. Baš za mene. Ajmo da pogledamo ovdje, na primjer, gde sam ja. 3 soban stan 1790, 5 sobe 2100, 3 opet 2200, ajde da okružimo, 2300, 4 soban stan, 4 soban stan 2300, isto ovdje 96 kvadrata. Stari parket. Imate dosta mesta naprijed, to je na potkrovlje, tako reći. Ok, dobro. Dobro, to je lepo. Ali sada vam pokažem još ljudi u kanton Cugu. Tamo dosta velika industrija i dosta firme tamo postoje, tako da porez plaćate mnogo malo, ali već stanovi, kao što vidite, 3 soban stan, bajo moj, 4750 franaka. To malo nije. Ali dosta tamo ljudi žive što ima malo više para. Evo ovdje vidite 3 soban stan za 5990 franaka, ljudi. Za 99 kvadrata. Kuhinja lepa isto. Patilo, ok, dobro, to ovdje gore. Sve je to lepo. Sve je to lepo, vidite imate veliku terasu ovdje otvoreno, ovo je ekstra. Ali brate moj, za 6000 franaka pa ti mora da zaradiš koliko? 12.000, 13.000 da bi platio ovo. Begaj tamo. U suštini vidjeli smo sad stanovi. Ovdje sam otvorio, gdje je ovaj? Đavo, ovdje sam otvorio ovaj Word, znači kirija stana 1700 franaka otprilike, može da nađeš za 1000 možeš i 2, u suštini to je to. Onda idemo dalje za struju, voda, grejanje, mesečno 60 franaka, u godini, ne u godini, to na 3 meseca se plaća oko 180 franaka. Onda da vidimo mobilni i pretplate za internet, ajmo da vidimo to.
Swisscom Mobile je jedan od najskupljih u Švajcarsku. Ovdje vidite 100 megabajta u sekundi i neograničen internet u Švajcarsku, neograničeni pozivi u Švajcarsku, u zemlje pored Švajcarske, to jest Francuska, Nemačka, Austrija, Italija, imate 1 GB u mesecu i 100 megabajta u ostalim državama. Ako već, na primjer, ovdje imate još i internet kućni, onda imate 20 franaka popust, onda plaćate 50 franaka mesečno, a ne 69. Onda da uporedimo to sa Wingo Mobile, evo najmanji, ovdje imate za 14 franaka Wingo Swiss Mini, neograničeni pozivi u Švajcarsku, 5 GB u Švajcarsku, u Swisscom mreži, to jest u ovoj ovdje što smo baš pogledali. Onda ajmo da vidimo, eto vidite ovdje 14 franaka, a ovdje smo vidjeli najmanji 69 franaka, ljudi. Ajmo da vidimo ovdje jedan od skuplji, šta je ovo, Wingo Europe Pro, neograničeni pozivi u Švajcarsku, u EU državama i United Kingdom, onda neograničeni internet u Švajcarsku, u EU državama i u Englesku, u Swisscom mreži to sve 5G mreža i Lebenslanger Rabatt, to je znači da imate doživotno ovu cenu ovdje, znači nikad neće biti 80 franaka, već 36 franaka na neograničeno sve. Ajmo sad da pogledamo ovdje Swisscom, to Europe Pro, to je kao ovo ovdje, maksimum. Znači ovdje imate, šta sam ja sad ovdje kliknuo, ajmo jednom nazad, skinemo ovo, znači ako nemate internet kod Swisscoma, plaćate 69 franaka mesečno za neograničen internet do 2 GB u sekundi, neograničeni pozivi za EU države, United Kingdom i Amerika i Kanada. Onda imate Weltweit, to u ostalim državama, neograničen internet i pozivi ne u državama, izvinite, to samo u EU državama i u Englesku, onda 10 GB u godini u Beliebte Reiselander, to jest tamo gdje idete da putujete, možete da uzmete, na primjer, u zemljama što nisu u EU, kao što je, na primjer, Srbija ili Bosna, tamo možete da uzmete još 10 GB internet za tu državu gdje idete. To su kod mene isto bili aktivirali, ja sam imao s tim da meni bio jeftiniji, zato što sam ja uzeo to još ranije. Znači vidite ovdje 70 franaka za 12 mjeseci, onda čim prođu ti 12 mjeseci plaćate 99 franaka, znači 100 franaka samo za telefon. Samo za telefon 100 franaka, internet kućni još niste uzeli, a ovdje plaćate za telefon isto kao što imate ovamo, s tim što nemate da zovete u Ameriku, a mislim to i bez veze, danas imaš internet i zoveš preko Viber ili preko WhatsApp, plaćaš 36 franaka, ovdje plaćaš moj 100 franaka nakon ovih 12 mjeseci kad prođe ova akcija. To je to, sad idemo dalje na mobilna pretplata, internet oko 100 franaka sam stavio. Onda Serafe, to dođe godišnje jednom, to je TV i radio takse, što su u godini 335 franaka, mjesečno 28, to je da bi vi, nije da bi, nego zato što slušate radio u prodavnicama, u kolima kad sedite u svoje auto i vozite i slušate radio švajcarski, i gledate televizor, i ako vi plaćate drugu pretplatu za televizor, vi opet morate da platite zato što gledate. Tako da 335 franaka u godini, 28 franaka u mesecu. Onda sredstva i pribor za čišćenje, to napisao sam obavezno zato što
treba kući ipak da se čisti to sve, zbog toga obavezno 50 franaka, nameštaj, popravke i kućni aparati, znači može nešto da se pokvari, neće svaki mesec, ali oko 50 franaka mesečno ostavite sa strane, onda već osiguranje stana, Hausratversicherung, sve više i više stanodavaca traže da imate to, inače ne dobijete stan, znači čim iznajmite stan, morate da mu pošaljete tu polisu da dokažete da imate to osiguranje i onda šta god da se desi ovde unutra, to osiguranje plaća te štete. To je kod nas otprilike oko 500 franaka, u mesecu 40. Onda idemo u zdravlje, zdravstveno osiguranje, Krankenkasa obavezna. Što niža premija u mesecu, što više franšiza. Znači, 320 franaka plaćate u mesecu, franšizu imate 2000 franaka, to je maksimum. To znači idete kod doktora, bolesni ste, dobijete lekovi, sve do 2000 franaka plaćate vi sami svog džepa. S tim da pored svakog meseca plaćate 320 franaka tu premiju. Što više premija, oko 550 franaka je za mene u mojih godina, sa 300 franaka franšizu plaćate onda 550. To jest, idete kod doktora opet, platite sve do 300 franaka sami, sve ostalo plaća osiguranje to zdravstveno osiguranje, s tim da 10% od te sume, kad dođe taj račun, plaćate i vi ipak dalje. Zubar nije pokriven u osiguranjem, to je malo komplikovano, to morate prvo da idete kod zubara, da vam on pogleda zubi, da on vidi i da kaže da je to sve kako treba, ako treba vi dobijete osiguranje, ako nije, ne dobijete, onda niko neće da vas prihvati. Idemo dalje kod hrane i svakodnevni život, hrana i namirnice, otprilike oko 500 franaka, isto obavezno, treba da jedete. Higijena, šamponi, pasta, gel, treba i da se kupate, otprilike oko 20 franaka mesečno, odeća i obuća, obavezno 50 franaka otprilike. Onda frizer, da idete kod frizera, kao što sam išao ja, vidite kako sam lep, ne znam se, 50 franaka u mesecu, s tim da ja idem svake druge nedelje, idem da se šišam, ali svaki normalan čovek ide jednom u mesecu otprilike. Imate frizeri što koštaju i 80 franaka i 100 franaka u većim gradovima, imate i za 30, ali otprilike oko 50 franaka je to ok. Onda idemo za prevoz, ako imaš auto, tu sam uzeo primer od mog BMW 320 XD F30 što sam imao. Ovo nije tačno, 100 franaka je momentalno da bi imao ovaj auto, znači gorivo, benzin, dizel me košta oko 100 franaka, zato što ne putujem nigde daleko, posao mi je odmah ovde, idem biciklom ili kolima, ali ništa ne potrošim pošto imam 2-3 kilometra. Već kad sam, na primer, radio u kanton Lucern, imao sam 110 km na dan, to jest u mesecu za 20 dana 2200 km. Tu sam već onda potrošio između 350 i 400 franaka. Opet mnogo znači gde radite, da li radite blizu, da li možete idete biciklom ili kolima. Znači dosta znači onda na kraju na računici. Onda idemo auto osiguranje, isto obavezno, 140 franaka sam ja plaćao, 1700 franaka u godini, mesecu 140. Tu opet imate različiti paketi, imate najosnovnije, ono što plaćate oko 800-900 franaka, opet se zavisi kakav je auto, da li vam je auto kupljen, da ste kupili kešom ili da je na kredit ili leasing. Na leasing mora da bude auto uvek full kasko, znači maksimum, sve to onda i skuplje. Onda na kredit tu i ne mora da bude, ali već je skuplji auto ako već uzimate na kredit, tako da ne bi bilo loše da osigurate i to. Onda najosnovnije je ono, slupate se, imate neki udes,
osiguranje plaća sve štetu na onom drugom autu što ste vi udarili, a vama ništa ne plaća. Znači sve troškove na svom autu šta se desi morate vi da snosite, a na ostalo drugo plaća osiguranje, to je najosnovnije i to morate da imate, a sve ovo što na primjer imam ja to je sve plus, ali dobro imati, nikad ne znate šta može da se desi. Onda imamo porez za vozilo, to je isto obavezno, 40 franaka u mesecu otprilike, 480 franaka u godini. To opet sve zavisi u kom kantonu živite, gde je auto registrovan, u kanton Zirichu, na primjer, u kanton Soloturnu, u kanton Lucernu, koliko ja znam je na primjer na kubikažu auta, koliko je motor veliki, toliko vi plaćate i taj porez na vozilo, već da je na primjer u kanton Bernu, tamo je na kilažu, ja mislim, da, to sam čuo pre par godina, ne znam da li je još tako, ali tamo se gledalo ili gleda se još uvek na kilažu auta i tako plaćate onda taj porez. Servis, popravke gume i parking sam napisao, ovo nisam, to sve zavisi koji auto imaš, kakav auto imaš i to svako sam bi trebao da izračuna. Parking garaža 30 do 40 franaka, parking garaža oko 150 franaka, onda to u mesecu, onda vinjeta za autoput obavezna 3 franaka u mesecu, 40 franaka jednom kupiš, imaš je za godinu dana. Onda idemo dalje na financije i obavezno, da, to je obavezno. 5000 franaka platu, plaćate porez, to jest neto, ne bruto. Na 5000 franaka bruto platu plaćate otprilike oko platu i po, to znači 7500 franaka u mesecu, u godini, a 625 franaka u mesecu. To opet se zavisi da li radite negde daleko pa putujete svaki dan oko 100 km kao što sam ja, onda se to sve opciguje, ima neka računica tamo pa vam oni to opciguju da manje plaćate porez onda zato što duže vam treba do posla. Da li idete u neku školu, da li imate decu, da i već kad smo kod dece, ovde kod zdravstveno osiguranje Krankenkasse, ovo je za odraslu osobu kao za mene otprilike, a već za decu plaćate oko 20% od ovoga, tako se kaže otprilike, opet sve zavisi koju frančizu imate, znači ako imate 300 franaka frančizu plaćate oko 110 franaka, 120 franaka osiguranje mesečno, a ako već imate 300 franaka, ako plaćate ako imate frančizu od 2000 franaka, onda plaćate 320 franaka otprilike za odrasli, a za maloletni prilike oko 65 franaka 70. U suštini to je to. Sve što smo pogledali, ništa nisam teo da dugovlačim, ali to su te troškovi što ovde u Švajcarsku bi morao da platiš, da bi mogao da živiš, ako imaš auto, ako ne, ovo ti opciguj, ali sve ovo rest, to bi morao da platiš i na kraju, ajde izračunamo još koliko na kraju ostane. Sa ovo 5000 bruto smo rekli, ajde 5000 neto. To bi trebali da imate onda platu oko 5800 otprilike, da bi, to je bruto, da bi dobili 5000 neto otprilike. Minus, idemo 1700 kirija, onda idemo minus 60 za struju, onda 100 za mobilni i pretplate interneta, onda radio takse 28, 50 čišćenje, 50 nameštaj i drangulije, onda minus 40 franaka osiguranje, što bi trebali da imate. Onda idemo dalje, 320 franaka osiguranje zdravstveno, 500 hrana, 20 higijena, 50 obuća, frizer 50, 100 franaka gorivo, kod mene na primjer, onda 140 osiguranje za auto, porez za vozilo 40,
Ajmo da kažem, imamo parking 40 franaka, vinjeta 3 franaka godišnje, onda porez 625, stanuti 1084 franaka ako imate neto platu 5000, s tim da ova računica, ako niste bolesni, imate 2000 frančizu, to mora da pazite i brzo se nešto desi da se razbolite i odete kod doktora i časkom dođe račun jedan oko 500 franaka, 400 i ostane vam samo 680 franaka da ušparate, tako da nije lako, ali moguće kad se gleda to. Opet hrana isto, na primjer, možete vi da idete da kupujete hranu u Coop-u, sad će da vidimo, da pogledamo još ovo. Znači Coop, to je jedan od skupljih prodavnica, isto ima akcija, ali ajmo da vidimo, šta će da vidimo, keze, ajde da vidimo sir. Koji sir? Ajde da vidimo ovaj što se maže. Krojter sir, 2 franak i 75. Evo, ovde imate pizza mix sir za picu, 4 franaka i 60 za 500 grama. Onda imate i ovde Bergkäse za 250 grama, 4 franaka i 40, da vam ovde imate 500 grama. Znači vidite, ovo je za 20 rapi jeftiniji kesa, ali je 250 grama ovde 500, izvinjavam se. Znači opet treba da gledate da ne kupujete najskuplje nego nešto jeftinije. Ovde na primjer isto, vidite ovaj Frischkäse, ima za franak i 70, 300 grama. Imate Frischkäse od Filadelfiju, marka, Bato 200 grama, plaćaš 2 franaka i 70. Franak više, franak i 5 rapi više, a manje dobijaš. Znači, sve to utiče na tu računicu, kako se vi hranite, kako živite, koji standard imate i koliko možete da stavite onda na kraju sa strane. Nadam se da vam se svideo ovaj video, da ste nešto ukapirali. Jest da sam brzo pričao, ali potrudio sam se da to što brže da uradimo, da ne dugovlačim ovaj video i da vam objasnim najosnovnije. Ako imate pitanja, opet pitajte u komentarima, inače like, share, subscribe, pa se vidimo drugari. Ćao!